Ibishenge byawe no mu kitanda cyawe ebitarije nibiha mukama kwatora umubiri rwawe muri cyoko yona ibyo byone bikuteganisa no manya obisigahe izoba tutaye twezige twanganya mpanga no manya ihanga geto mwabaryaha abakozi ba gavumenti abari gukorera abantu bagenzi banyu abari gukora umisiri yita abari gukora umakageta tujojize rwachi rwihangariye twere shitari rwihangarije kiraje ayibambe urano simarahanga no muterero mu ngaro je bare kuntora na kuba mukazi oje bare kuntora na kuba mukazi kama wita simwe izina and Reverend Kiriza Julian kandi omushuganisa w'Ekiteerane abakazi abwa Western Region yona ekyo Ekiteerane kirimo abakazi bona abari kwikiriza muri Yesu Kristo abo kandi abari kwikiriza mu Bible when twine dini zona twine abanyakaturiki twine abaprotestanti twine abapentekosto twine aba Seventh Day bona barya kandi twebembirwe mama Dr. Alice Mwesigwa nka chairman witu ninga chairperson witu twija kusima rahanga abo bakatuyombwire bwakazigizigo bwabire bugubiro bwa COVID-19 emyaka 3 enyuma obutwabire ntumanyanga umuheru yashika wena habweri izoba twemero mu kigambe cye cya Zaburi yiga na mushaje eri kugira ngo yeyimwe usime mukama abo kuba n'umurunji kandi mbabaze neze biro nebiro.